Assalamu alaikum туғандар, амансыздарбы? Метро Таганскияда Айкөл Мунасқа келіп машыға атабыз иншалла. Алсын болмай қыран алды болмын, Аллаға жағымдырақ дейді. Ошо ардайым залға келіп тұрыңыздар. Метро Таганская жайгашкан 2-4-6 күндөр болуп, бул жерге көптөгөн могушогон жаңына келген балдар көп элечи. Балдар көйүп кетсе дагы саар кеч кылып дагы зал кылдырат. Кечинде ошол 10-дан 12-ге чейин болот, метро жабылганга чейин. Жаңы балдар көп бияқта. Ана жерде таксидеги братандар келген. Таксидеги накалар. Келе бериңиздер. Парковкалар бар Таганскияда. Мына таксидеги жигиттер. Бардыгы. Мына. Бардыгы ошол. Ден соолук үчүн келгендай кичпейли балдар Кудай кааласа келгиле. Огай номерлерин жазып кой мына жигиттер. Молодец. Иштен кийинки машыгышат.